Koliko god dugo živjeli negdje drugo, koliko god daleko otišli, korijen ostaje mjesto rođenja, mjesto u kojem smo se rodili i iz kojeg smo potekli. Ako ne znamo odakle smo, ne znamo ni ko smo. Naši Bosanci i Hercegovci rasuti su po cijelom svijetu. Gdje god da odu, znaju se snaći, vrijedno rade i ostvaruju uspjehe, riješe svoja egzistencijalna pitanja, ali nikada ne zaborave ko su i odakle dolaze. Jezikom, kulturom, običajima, mirisima domaće kuhinje i pričama koje prenose novim generacijama, čuvaju i nose Bosnu i Hercegovinu u srcima i kroz svakodnevni život sa sobom, svuda po svijetu, nose i domovinu. Angela i Marijan Katičić iz sela Poljani kod Kaknja otišli su u Švicarsku davnih 70. godina prošlog stoljeća. Više od 40 godina živjeli su u zemlji koja se s razlogom smatra jednom od najuređenijih i najpoželjnijih za život. Ipak, njihova srca ostala su u Poljanima. Za njih dvoje dom nikad nije bio definisan luksuzom, nego osjećajem pripadnosti. Poljani su za Angelu i Marijana uvijek bili dom kojem su se željeli vratiti. I vratili su se, tiho, dostojanstveno, kao ljudi koji su ostvarili mnogo, ponosno govoreći: mi smo iz Poljana. Dragi gledaoci, upućujemo vam srdačne pozdrave. Ovoga puta u emisiji u kojoj predstavljamo naše ljude koji su bili u inostranstvu, ali su se vratili na svoj kućni prag, donosimo priču dakle iz Poljana. Sa nama je gospodin, evo vi ćete nam se predstaviti. Ja sam Marijan Katičić, rođen sam u Kovačićima, živim sad u Poljanima. Bio sam vani u Švicarskoj i pošto sam u mirovini, riješio sam se vratiti opet na svoje. Ovdje sam došao, kuću obnovio. Malo ćemo detaljnije o tome. Prvo ćemo sad pitati gospođu kako se vi zovete. Ja sam Angela Katičić. Vi ste se u mjesto Poljane udali? Iz Bjelavića udala se u šumu u Poljane i nisam se privarila, lijepo mi. E sad, Marijane, kažete nam, vi ste 70. godina zapravo otišli 72. godine. U Švicarsku. Kažete nam zapravo kako ste se odlučili na tako jedan, ja ću kazati, hrabri potez. Šta su bili vaši motivi? Motivi su bili, počeli su ljudi odlaziti vani. Navodno sam i ja pokušao. Ovdje je bilo nestašica posla, teško se došlo do posla, da se zaposli. Jedno vrijeme sam bio dole u Dalmaciji, sam jedno vrijeme proveo dole 1,5 godinu dana. Radio, bio sam zadnja firma u Stocu sam bio Hercegovina Invest, čini mi se zvala tada, ali na terenu sam bio u Šibeniku. I odatle sam otišao u Švicarsku, tako da sam proveo u Švicarskoj 2-3 godine. Jedne prilike kad sam za Novu godinu bio ovdje, tada sam morao u vojsku. Tada su nas pohapsili koji nisu služili vojsku, morali smo u vojsku ići. Otišao sam u Makedoniji, sam bio u vojsci u Titov Velesu, 15 mjeseci. I opet sam se vratio, kad sam se vratio, poslije otišao opet poslije u firmu, primili smo opet tamo kad sam došao i tako da sam. Posle toga radio sam, 40 godina sam proveo u Švicarskoj. E sad kažete nam, vi u momentu kada ste se odlučili da odete zapravo na tako jedan u tom momentu dalek put, ste imali 20 godina. Ja. I kako je to izgledalo? Ipak vi ste bili zapravo jedan mladić. Pa nije izgledalo baš tako sjajno. Nije se pričalo njemački, nisam znao mi kad smo dolazili tamo nemaš nikoga da morali smo nešto naučiti, neko ko je znao više, tako da se to privodilo, da je se radilo. Cilj je bio samo da radiš dobro. Ako dobro radiš, sve je bilo u redu. Ali u suštini, evo, vi ste još jedan zapravo dokaz da naši Bosanci i Hercegovci su pametni, snalažljivi ljudi i vi ste ostali tamo 40 godina i uspjeli. Ljudi su se snalazili tamo i radišni si ljudi. Ko je radišan, taj more proći, ko nije radišan i ne može. Neće ga firma držati ako neće raditi. Možeš ići dalje. Neradnika niko neće.
Naravno, eto i to je lijepa poruka. Kažite nam vi, Angela, kakva su vaša iskustva, evo iz Švicarske, šta vam je to tamo bilo lijepo, gdje ste vi radili? Pa lijepo mi je bilo kad sam otišla u Švicarsku. Rodila sam 2 djece, radila sam 25 godina, zaradila penziju, radila u jednom špitalu, staračkom domu, sve u jednoj firmi. Tako da mi je lijepo bilo. Ja sam radila od jutra do mraka, ali sam zaradila, sebi radila. I danas živim od nje, hvala joj, hvala Švicarskoj, ali ne bi se vratila ponova živjeti. Ljepše u Poljanima. Ljepše mi je, ovdje sam našla svoj mir, samo tako eto. Sad, Marijane, hoću da mi vi kažete, vaša djeca su rođena u Švicarskoj, to je jedan drugi sistem, uređenija zemlja, svi znamo. Ima ona pjesma Moj je život Švicarska i razumijemo zašto je to tako. Da li biste evo voljeli da, bez obzira na sve te činjenice, ipak evo i vaša djeca nekako nađu svoj put i svoj život evo ovdje u svojoj zemlji, u svojim Poljanima? To ne može niko znati. Oni imaju svoj posao, svoj život imaju. Oni nisu rođeni ovdje, a vole doći. Vole doći i dobro se odmore kad dođu, pronađu sebe ovdje. Spavanje što se tiče toga svega, mir i to im godi. Ali ukratko dođu možda od 10-ak dana. Sad mi je ćerka bila 7-8 dana. I tako da je udata je u Španiju, Španac je dolazi isto s njom ovdje, njemu si isto fino ovdje. Kažete mi sad, vi ste već 10 godina ovdje. Evo, vaša supruga Angela je kazala, niste se pokajali, ali ima li nešto što vas, da kažem, malo nervira ovdje u ovoj zemlji u smislu tih neuređenih zakona? Šta je to što biste vi evo možda promijenili ovdje pa da to bude onako okej u svakom smislu? Da se ne obazire baš toliko, nisam toliko osjetljiv. Nemam toliko da odam, da skitam. Ako odem po prodavnicama, to normalno je. Sve je normalno. Nemam neki problem ja jedino kad nešto tražiš, surađuješ. Recimo sad imao sam problem, izgubio sam saobraćajnu vlasnički list. 5 sati proveo u kaknju dok sam ja to sredio. Malo je birokratija tu kod nas. To mi nije jasno. Ako nešto se ima naplati, da se sad kaže evo ti to, idi u poštu pa da uzmeš one markice tamo, pa onda dođeš gore pa idi. To vam oduzima vrijeme. Pa idi u općinu, pa idi tamo vam. Tako da se to nešto ima baš. Dođeš nekad u poštu kad dođeš, kolone si to što ne bi trebalo. Ili najbolje je kad izvadiš broj da iđe to. Ali sve se na to navikne. Sad vi uživate u nekoj toj svojoj penziji, reći ću zrelim godinama, ne starosti. Angela, vi imate ovdje neke životinje, okruženi ste, da kažem, nečim što volite. Ispričajte nam malo evo i o tome. Imam ovčice, imam cuku, to volim, godničak. Imala sam i ja, one kokoši odnijeli mi listce, imala sam zecove odnijeli mi listce, žao mi je, ali eto. Imam još namjeru da nabavim konja do iduće godine, imam i to želju, pa ostalo vidit ćemo. Uglavnom, vi uživate u prirodi, uživate sa životinjama. Volim je. Volite i pričat, malo vam Marijan to zamjeri. Malo Marijan, ali ja svoje ispričam, ja moram ispričat. Sad mi kažete ovako, evo vi možete, Marijane, znači Poljani nekad i danas nisu isto, nekad je to bilo ni blizu selo koje je vrvilo. Hajte mi sad malo kažete, evo, sjećate se vi i tih Poljana, je li vam sad malo ova tišina ipak smeta ili zapravo uživate u tišini u starosti, evo u penziji? Ne smeta mi, ali mogu reći, ima navratka uvijek. Se prolazi, kontaktira se što se tiče toga, nije to nikakav problem. Ali je razlika, prije, znaš, možda ti ne znaš, ali znaš sigurno, da je bilo bolje
kad se čulo na sve strane čuješ, kad je fešta neka ili kad je pjesma, sve to. Sad je tišina. A jesu li to, da kažem, motivi evo, koji su vas natjerali, upravo ta sjećanja da se vratite evo, na svoju rodnu grudu, u svoje Poljane, u svoje rodno mjesto? Pa ima nešto i drugo. Neko misli kad se dođe u mirovinu da su mirovine vani, kad dobiješ mirovinu da ti moraš živjeti. Ne, nije to. Drugačiji su standardi. Drugačiji su standardi, nemaš svoj stan. Malo ima ljudi koji su uspjeli da saniraju sebe i da kupe stan i da ostanu da žive tamo. I onda, tako da, ako imaš ovdje svoje mjesto, onda ćeš. Normalno sam se vratio ovdje, obnovio kuću, ovo sam isto napravio, posle toga garažu. Ali sad u ovim bosanskim uvjetima sa švicarskom penzijom vi ste na konju. Može se živjeti, što se tiče toga, ako nije čovjek rasipan, ali ako ćeš skitati i odati, to se može potrošiti. Uglavnom, vi niste ti ljudi, vi ste ljudi koji ste radini, otišli ste tamo, zaradili. Radini, ja sam ovo očistio, radio sam dobro do sada. Sad već su godine, 74. godina meni, tako. Sad nekad odem u Švicarsku, nekada, prošle godine bili smo u Španiji, bili u Portugalu, mora se još otići nekuda i tako. Uglavnom idete tamo gdje vas vežu vaša djeca, zbog djece naravno. Dok se može, treba otići. Djeca su u Švicarskoj, kažem ti, imaju svoj posao, rad. Je li to najveći, da kažem, problem, evo uvjetno rečeno problem, naši ljudi odu vani i ako su rođeni ovdje, oni će se opet poželjeti vratiti na svoju rodnu grudu. Međutim, ako zasnuju porodicu u nekoj drugoj zemlji, djeca se ne vraćaju. Ako iđu djeca u školu, moraš sačekati da dok djeca završe, onaj čovjek dođe u mirovinu i šta mu preostaje drugo nego da se pokupi i da uživa. Kažete mi sad... Stan je ogromno, skupi su stanovi. Dok platiš, sve poplaćaš, ne ostane puno. S početka, kad je bilo 72. 3. koji su ljudi odlazili, tada je bilo je bolje nego. Među vremenu, sve i tamo skupo, sve. Za život. Kažete mi sad, evo Marijane, možete i vi, a i vi svakako Angela, da nam kažete svoje mišljenje. Šta biste vi današnjoj ovoj omladini iz Bosne i Hercegovine poručili? Trend je da mladi zapravo odlaze u zemlje Evropske unije zbog posla, zbog egzistencije. Da li biste im vi preporučili da odu, da zarade, da ostanu tamo živjeti, da se vrate? Kakva su vaša razmišljanja? Razmišljanja su svi ljudi koji hoće da se usavrše, da se školuju dalje, uslove imaju u stranoj državi bolje nego igdje. Recimo, od naših ljudi, koliko je ljudi tamo se usavršilo, šta ja znam, išli su studije, završavali na fakultete. Ko je bio radivan, firmu je otvorio, radio i zaradio. Neki se vraćaju, neki se ne vraćaju. Mahom ljudi bi se možda i vratili, puno bi se ljudi vratilo, ali su žene protiv. Nijedna žena nije da se vrati, ne bi ona tu bi ostala sa unučićima. Je li to tako, Angela? Mladi neka idu, bolje im je valjda, pa... Je li do žena, kao što kaže Marijan? Jes, puno je do žena. Ona se iz opanka u štiklo i a ja sam uvijek ostala ni dol, ni srednje. Važno je zapravo ne zaboraviti odakle potičemo, je li tako, Marijane? Pa tako jest, ali kad pogledaš sad situaciju, da su sva ova sela pusta, koliko vidim, ja obišao sam dosta sela. Pa svugdje tako. Bez razmišljanja, to je katastrofa velika. Prije se živilo kudikamo bolje. Vidi sad na pijacu kad odeš, kad pogledaš ti nema, onda ljudi ne rade. Kažete mi sad ovo, vi ste znači živjeli jedan značajan period u Švicarskoj. Sad kad uzmete tu Švicarsku, ta sela, te gradove tamo i kad uporedite evo sa svojim Poljanima, šta biste mi kazali, Marijane? Kako biste vi to opisali? Sela su ogromno čista, to nema ni govora. Po selima nema neke razlike toliko. Putevi su sve okej. Sve štima. Nema, recimo,
policija te zaustavi da neki priče i to jesu kaznu zaradio si, nema, ja, tako ovdje, gdje sam na televiziji slušam, u Tuzli je uzeto 40 auta koji nisu kazne plaćali, to, ja. Neka se i meni desi da kaznu imam, ali ne ogrije se u džepu, to gledam riješiti. Znači, malo bismo morali uzeti te, da kažem, takve zakone da ih mi ovdje kod sebe primjenjujemo, pa bi to bilo puno bolje. Evo recimo uzmemo smeće. Smeće slabo odvoze. I onda se to se svašta baca tamo okolo. Zna nekada po 4-5 dana ne dođu. Raspe se. To mi ne paše. Nek se plaća smeće, sve u redu, da se čisti to. Evo. Malo prije se tam čovjek je sad morao poslije, kad su oni pokupili, oni su samo istresli, ono sve što je okolo bilo, što su psi razvukli, to je ostalo. To se mora opet ponovo neko skupiti pa ubaciti tu. Može li čovjek u drugoj zemlji biti svoj na svome? Nikada. Ja nisam imao nikad problema. Poštuj zakon, poštuj ono što je, neće ti biti loše nikada. Nisam, za 40 godina nisam nikad imao neki problem da sam, ja? A jesi li sve u redu platio, jesi li sve? Malo ima, normalno ne možeš tamo kazati ja nemam para pa neće ja platiti. To zaboravi, plati se ono što plaću dobivaš, plat moraš. A kako se vi, da kažem, emocionalno osjećate u smislu pripadnosti, evo kada ste proveli 40 godina u Švicarskoj, da li ste tu državu osjećali, da kažem, svojom? Pa nisam osjećao svojom, ali nema... Nije bila dobra. A nije kao, ovdje su drugačiji ljudi posve. Recimo u Švicarska nema odakle, nema naroda. Nikad niko nekoga ne pita ko si, šta si. Ljudi se družili, kad je rat bio, družili su se ljudi tamo. Ali ne znam šta ovdje, nekad, šta je onaj Srbin, ljudi su normalno svi. A jesu li ipak, bez obzira na ove nekakve, da kažem, nacionalne teme koje mi ovdje imamo u Bosni i Hercegovini, jesu li ipak, da kažem, naši ljudi, bez obzira, ko su malo topliji ljudi od ljudi iz Švicarske? Šta sam htio reći, rigorozni su stranci tamo bili ako bi oni primijetili nešto, da neko ima nešto nacionalno i to. To pozvaće, kazati to ovdje nema. Sada i nemoj više da se to dešava, tako da tamo nema nikakvih problema. Što se tiče, radi svoj posao, ako se radiš dobro ćeš biti plaćen. Kažete mi, Angela, vi koliko ste često zapravo dolazili vi tokom tih 40 godina u Bosnu i Hercegovinu? Dolazili smo možda 2 puta godišnje, ferije. Nismo više. A dobro, dosta smo dolazili, više smo dolazili dole u Hrvatsku, na moru smo dolazili dole. Dolazili smo, dođemo kući našoj, pa onda išli na more. A dobro, dođemo ovdje par dana, pa smo onda... Pa idemo na more, malo s djecom, kad smo djecu rodili, idemo 40 godina i na more. Ali ovdje smo, dođemo svojoj kući. Za Bosnu najprije, pa onda iz Bosne idemo opet ponovo, uzmemo tamo radi djece i šta znam, Evo, vi niste još uvijek, Angela, Marijan je kazao, niste još prekinuli te veze sa Švicarskom u smislu... Prekinit ću, sad mi izlazi ove godine. Godine do februara. Može odjaviti na određeno vrijeme. Recimo 2 godine, 4 godine. Nema više me šta znam. Ja mogu otići svoje djecu. Ali se moraš opet, kad izađe rok, moraš se prijaviti ili se odjaviti. Kažete mi još jedno pitanje, Marijane. Znači, često evo čujemo i u javnosti, i u medijima, kako ova zemlja ne bi mogla, da kažem, funkcionisati bez dijaspore. Je li to tako? Evo, jeste li vi, da kažem, kroz svoj život ulagali u svoju familiju, porodicu? Normalno da ljudi iđu da zarade, da ulože, da se nekada vrate, pomišljaju na to. Sad, kakva je situacija sada, to ne bi znao. Šta ljudi razmišljaju sada? O povratku, pa može razmišljati, recimo, kad dođe u mirovinu, penziju, kad ima penziju, može doći onda. Šta da dođe, da se vrati ovdje, da nema posla, nema šta. I evo na kraju,
ovog razgovora, šta biste vi poručili, da kažem, svim mladima koji danas su na nekoj prekretnici, otići ili ostati? To sami moraju oni izabrati. Otići. Čovjek sam mora... Pa da vide kako je uređeno i kako je lijepo i kako šta znam. Da ode za boljim parama, za boljim životom. Pa, ali ipak vratiti se. A opet da se vrate na svoje, par kad dođu u penziju. Da ne ostanu tamo na skroz, koji mi ovako. Ja bi tako preporučila. Nije više ni tamo obećano više. Prošla su ta vremena kad je. Da se moglo zaraditi sada. Teško ljudi prolaze sada tamo kad otiđu. Nisu ni tamo plate neke. Ko nije školovan dosta, koji su ljudi školovani normalno da imaju, a koji nisu školovani, nisu neke plate da dok poplaćaš sve ne ostane ti ništa. Sad jel ti dobro živi tamo ili vamo, ljudi koji su, sad kažem, koji su ljudi sa djecom otišli, čisto sumnjam da možda se vrate ovako koji ja kad ostare u godine uđu. Evo ja ću postaviti još jedno pitanje obzirom evo da smo u Poljanima. Kažite nam, Marijane, mi znamo evo strukturu stanovništva u Poljanima i mahom su to ljudi otišli vani, sad su ili u Njemačkoj ili u Švicarskoj ili u nekim drugim državama Evropske unije i dalje. Šta biste poručili vi vašim komšijama, evo susjedima koji su iz Poljana, da li da se vrate evo kad oni dođu u penziju? Čisto sumnjam, možda poneki se vrate. Mahom su to ljudi koji su napravili možda sebi kupili stanove negdje ili tako da... Hajte vi pozovite ih neka dođu na svoje ognjište. Ko hoćeš, evo ja imam Meni to čel ne smeta. Skoro mi je tu bio jedan... Više, ko se vratio, ne vratio, nas ima... Komšija tamo iz sela, možda ga ne znam. Koliko ima. I on je sjedio sa mnom tu, popili smo malo po piće. Baš me pitao što sam se vratio, pa gdje si došao, kaže, nemaš ovdje sad vidi, pusto. I tako da smo sjedili, pa kažem ja, a šta ti se ne bi vratio tu kad dođeš u mirovinu? Kaže on, ja sam kupio u Zadru stan, kad se vratim ja ću doli. I mahom tako su ljudi napravili, neki su kuće napravili, neki su negdje, tako da ljudi ima svugdje. I što vi evo predviđate, Marijane, za recimo ovo selo? Tu je to, ne znam ni koliki broj kuća je tu. Jedno jako lijepo mjesto. Lijepo mjesto, ali nema više budućnosti ovdje. Ja tako pretpostavljam. Mislio sam ja kad sam se vratio, ja sam računao da će se još, pa bar da se vrati 10-20 ljudi, recimo, da moglo bi nešto biti. Ovako, vidiš, po selima su starci, nema više umladine. Nema ovdje, ne vidiš djeteta, ima tamo jedna curca, što je ovdje. Ja, dvoje, koliko ima, 2 curce. U selu čitavom, nema više, nema. Koliko je bilo tu? 3-4 razreda. Do 5. razreda je ovdje bilo. Gledajte to ko 10 godina šta staji tu. A to je ruglo, ja ne znam da to nije neko preuzeo, bar da je skinuo taj krov pa da je stavio. Pa možda nekada treba škola ili nešto, ali... Pa eto, vidjet ćemo. Hvala vam za ovaj razgovor. Evo, bez obzira na sve ove i negativne stvari koje smo nekako provukli kroz ovaj razgovor, ipak evo to što ste se vi vratili je nekako nada i optimizam da možda ipak može biti bolje. Trebalo bi da bude bolje, ali eto. Ja? Nama je dobro, što se tiče nas, mislim. Ali za ovak narod trebalo bi nešto malo da se možda vrijeme donese. Ko zna šta vrijeme nosi, šta će biti, kako će biti. Možda se sve okrene, vidjet ćemo. Nekada je ovo selo bilo puno života. Ova je škola bila puna učenika. Danas je slika u Poljanima, kao i u mnogim drugim selima, gradovima, ali i u cijeloj državi znatno drugačija. Međutim, ljudi poput Marijana i Angele koji su pokazali da Bosanci i Hercegovci mogu uspjeti bilo gdje u svijetu, su i nada da bosanski čovjek povratkom na kućni prag vraća i život svom rodnom mjestu, svojoj državi. I na kraju, jedna od najuređenijih zemalja na svijetu, Švicarska,
čovjeku iz Bosne i Hercegovine opet ne može pružiti topli dom, jer dom je tamo gdje je korijen, gdje je srce, tamo gdje je duša. A i u dalekom svijetu Angela i Marijan svoj dom nosili su uvijek sa sobom, zato su i odlučili svoje penzionerske dane provesti baš ovdje, na svom kućnom pragu.